Soyong konstituensi mdi tang uba emising korba ubra kentu yo mdi jong soyong uba sensyar man keren halor ke reception policy ndai wat kini lam snongru kila kentu yo uba udi ban keren halor ke ni kaman. Ini gamir orang bak snong jong orang pi ke bahap apa soyong konstituensi kila jong yo uba dan man aga jeng kersyani u halor ke ni jeng yakhi mandawa review yo ke reception policy. Orang bak snong abekan bina to khobor la kentu yo mdi jong soyong udi ban keren halor ke man. Mana keren hal kena kamat akan boleh dalam election keleng-keleng kalau kejeng tok yang mahe HDR lengdo namar ba ka UDP kalau bu ya kamat ban review ya ka resolution policy akan manifesto jongka. Kapan nongkong nong syam ngai ngu yu play nong bu nong ta bu la ban wan yang i sedesa pok kejeng nyalang jong kejeng sak jenit jong ba ardet. Dia ngang ada orang bak snong jong ka snong moripi rangkat di Semla rangkat kilong kepa iwan ban ai kejeng kersan ke Papura ya iba arden habaya dei bat kene ka kam ka bamenta. Dia naliang snong kila apa yang apa represent ya ka snong habaya dei ban ajing kersan ya iba arden bat ngi kerku kerdo iba arden ba inyo kamat ka bukat ka bakia bat inyo kejeng sak sumpang kejeng slur ulai ulai kerpang hai orang keni orang kawar bat dei seorang ba wa ie ya kari pada kejat dan riu kamtam ya kalawe jong ka ri khasi ba jentia ka jongi te kat no tam ngas ngau ban kenturu UM e jongi wa ba pop bang ngila penjob don buram ngina kalya ka sno muripi ngila penjob don buram yu ba unkren e habe dei ba kan ka reserve polisi namar hakapor ba kan pas election mo uru usat kren malak meeting ka reserve polisi ka roster system ka UCC bat ka ILP usat keren bat mat kendong kan shot usat keren deh halo kata kadong rim penjob dan buram yu nak soyong konstitusi kapan singau yu uru ba un keren haba ya dei bat ne beta om sus ngapjar lada keren haba ya dei kan ka bu ka reserve polisi la long kumbatok upai ba nong soyong lani mahe HDR ba lapero ka manifesto jong ka UDP bat sakawe ru ngadon ban ong bayak kaberi kasih bat jantia ba kin ajing kersan lem ya iba arden namenta kalawe kikun kiti kipateng kipersa kaban sawan mar ici nak menta kari pada kejat benreho te omba pinjus ngap to ka mobile ne ka YouTube ngau ba bandawan hi da ka bormet ban ajing kersan yi